jenseits des Eisernen Vorhangs. Ogromna bi bila euforija povodom ujedinjenja dve njemačke države i međutim ta euforija brzo se raspršila jer se velika očekivanja nisu ispunila. Ljudi jednostavno sa jedne i druge strane vozenog zavesa postali su svesni da su se dosta otuđili. Die ostdeutsche Wirtschaft brach zusammen, viele Menschen im Osten fühlten sich entwurzelt, viele Menschen verließen ihre Heimat im Westen. Privreda, ekonomija na istoku Nemačke je doživjela krah. Mnogi ljudi, istočni Nemci, su imali osjećaj da su lišeni svog identiteta i napustili su istok u pravcu zapada. Aber viele sind mittlerweile wieder zurückgekehrt und die blühenden Landschaften sind auch im Osten Deutschlands zu besichtigen, die der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl, der Kanzler der Einheit, damals möglicherweise etwas vorzeitig versprochen hatte. Mnogi od njih su se u međuvremenu i vratili u svoju domovinu na istok. Cvetna polja koji je tadašnji kancelar Nemačke Helmut Kohl možda malo preuranjeno obećao, sada se mogu vidjeti i ostvarili su se na istoku Nemačke. Während die Wiedervereinigung für die Westdeutschen kaum Auswirkungen hatte, veränderte sich für die Ostdeutschen